angkai on si kelang na pokok sini border a problem doang tadi kapasol di along sini kira gitu dong apa yang mana penan klaim lapenon kicun dia asai doang tadi border a problem an mate solution kapal lagi penting ini kan bori lapen unemployed a problem tadi ini kapacun ini penting ini kan bori sarpa mo nang speech long ip kaning je pon la tourism eco tourism kapaching thor je pan pinanganing je pon dola se labang suptak nang le kaning ge tourism itu dah kita mau scope tu pun kita nak penan mungkin itu bang ini tu kapre kator dam non penan atau madang si sengpi kan bukan jenglo kapre sangti kan sengpi kan kapre kan claim FC onglo penan atau mungkin kalau si hal yang akan iriat kan itu ikut tourism lo itu wang lo itu claim lo penan itu environment yang safe pun apa itu adim lo mesti mesen turis mati hong ben kira me kiju kila me wang pigi tapi itu macam ki mipik itu ki serang long macam basi itu cilang pa me kanan dapat itu ki weather tami mesen basi itu kiju kilang adim penceng lo tu mipik pigi itu madim basi itu cilang pun pani dia fancy milhin pen me week ini tu an pan me kacuni pun saya itu thank frank dapat thank you don't me itu imponang nelo non gitu cirai komponen basi langsung si corai komi berarti itu ikut tourism bang klaim pun baik nampak. Makan nang kang hon ada di sini nang lihat lapan itu tu nak tarung mas konsul dengan chairman sir akhirnya lapan ini tu kalau dak karbing lo arah doan mati cintong arah doan akhir jume nang kipidun pensi dak ini langsung dengan nang kredit lapan ini tu dak council long a members doan nilipan nang kirap nang kitulun pensi nang linengar lo lam sama so ang hoy pin mate karbon mas council deputy chairman ang hoy pin nilipan ang preko lapen uncontested pensi nilidak ingin uncontested pensi lapen lada anang kili mate da anang kang ilong kili tung kacing mana CM sir Dr. Tun Dirano